Yeah, proper. Namamkela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. As you can see, kwala ka topic ta khe vulavula timhaka ta Mr. Post kwalano hi kha hi n'wi linka to the twins, and then of course hi tlhela hi n'wi linka to Ben Mayengani, and then of course hi hetelela hi topic about Xongi Rhangani. I think additionally to this, I think we should also add something. Like leswi nga ta swi ri personalized, maybe swi kha swi fambisana ngopfu na channel. Yeah, so previous mi nga ma hleketa ni poste video yaleyo la ka channel, mi nga mi yi vonini vo tala. Then what have we realized that i ku ni voni vanhu vo tala swinene lava va kha va chinga, like va kha va chingela the twins, ma kha va kombisa ku vo pretender ka video yaleyo. I think a ku ri khumu loyi a ri lani, if ni endle mistake, hey sorry, va fana va hisa laviya. Hi yena hi nga n'wi vona khuma ri laha kha na Mr. Post a kha ti teka video handle na ku i ti rhandza ngopfu. Mi nga mi swi voneni, mara loko mo langutisa body language ya Mr. Post laha mi ta mi swi voni ku a di nga ri happy at all. Ku va di va vona va ri laha, let's be honest, a di nga ri happy at all. Ni yi vonini body language ya yona ka that clip yeleyo. So ku humelela yini kahle almost na kha kha hi landzelela mhaka leyi na ku mi tlherisa ndzhaku mi kota ku twisisa ku what's happening, like problem ya vo yi le kwihi. I mean, like problem ya Mr. Post yi le kwihi. Yeah, so mi nga ma hleketa hi 2022 a ku ri December kwalano a va ri ka Bokhat man a Giyani, mi nga ma hleketa that clip. So ka that clip a va kha va advertiser shopi ra vona using vito ra Mr. Post. Ma yi kumela mhaka leyi, that's the issue leyi nga fika yi humelela yaleyo, hi leswi va nga fika va swi endla sweswo, ma ni kumela. So Mr. Post kwalaha kha ti va byela ku i timenemene va yisa laviya for leswi va kha va swi endla laha, le ka di nga pfumela na swona. However, loko mo fika mi yingisela kahle that video, va fika va endla a promise yo Mr. Post va ta tibuka ka ti-future, I mean like future events leti va nga ta va kha va ti endla, or ti-events leti nga ta kha ti fambisana ngopfu na vona. Ku nga ri lava nguthu loko va promota, ku ri ti-events leti ti fambisanaka na vona. Ma yi kumela na mhaka liya, leswi va nga fika va vula swona sweswo kwalaho. However, if we can check ka recently ku na ti-birthday celebration ta yi 2, I think kombe ku cheka la eka gallery, I think there are 2 birthday celebrations. Where is it 2, okay, celebration, okay. Let's check. Okay, there is this one leyi nga ta va yi ri kona ka board, as you can see yale ni vekele screenshots kwalani. I ku na ha cheka hala ka 4 ni le split mode la, ma yi vona mos yi ta yi kha yi fambisana vona the twins, because i birthday ya vona, which means ka this event they have an upper hand. Mani kuma yona hi vona va nga na power yo vula ku loyi a nga ta loyi a nga ti. Mani kuma yona, va ngo kaneta, but I know they have a power ka this event yo va choose some of the artists leti nga va ti va ti ri kona ka birthday ya vona. Mani kuma yona, va nge endli birthday vito ra vona ivi i nga na power ka yona. And then there is also this other one leyi nga ta kha endliwa a Palms, as you can see kwalano, ma swi vona kwala. So loko hi nga ta ka events leti ri timbirhi ku rhambiwa Ben Mayengani, mani kuma yona, ku rhambiwa Ben Mayengani. Yes, it's not a problem now, video leyi va yi twise kahle, it's not a problem ku va a rhambiwile, mara the issue leyi nga kona sweswi i ku Mr. Post di na ku va di user va yisa laha. Why? Because each and every time va hlangana na dola, they push their brand. Na ka clip yaleyo a ni yi kwala ka channel, mi nga mi yi vonini, they were pushing their brand hi vito ra dola Mr. Post. However, after loko se va ri pushini vito ra vona, like I mean like va kha va pushing their business, ri kha ri famba kahle, swi famba swi va kahle, dona a dyiweliwi hi nchumu. So the whole intention ya this video i ku va expose-iwa ku leswi va nga ku swi endleni it's not right, a va lunghisi leswi va nga ku swi endleni hi ku a hi swona. Ma yi kumela mhaka leyi, hi leswi video leyi endleriwaka swona ku a va swi lunghisi, like in future events a va make sure ku they book him. A tena so xi ta hatla yi tsema, ni nga lava ku yi vonaka ngopfu nhoveni, so hi ta jika so hi ku na swo tala swo swi vulavula. So leswi ni nga ta xi vula ka the twins i ku a va ti-book Mr. Post, they are using his name to promote their business. In most cases, it could be the Bokhat. So Mr. Post is a big brand. That's what you need to understand, guys. Mr. Post is a huge brand.
So loko va kha va endla video laha va kha va vula ku hey di mbale bokhati he di bombini di ba swa nyuwana sweswo swi va kha swi di affect like swi va swi kha swi affecta their business in a positive way. I'm not sure if okay swi va kha swi impacta sorry not affect swi va kha swi impacta their business in a positive way because va le ka business ro advertise so vona va va kha va ya henhla mara dyona a di vuriwi hi nchumu so lexi hi nga ta swi vula ku next time swi kahle ku meka sure ku ka ti-events ta vona leti va ti endlaku they must try ku va va di-invita munhu kuma yona so a va zama ku va va di-invita hi leswi ni nga ta swi vula sweswo because i ti-events the two that birthday mara na le ka yin'we like a di kona na le ka yin'we which is strange a swi make sense ti ri timbirhi a di kona so hi understanding ya mina swi vula ku hi ndlela leya rasa swi hi understanding ya mina swi vula ku Mr Boss a fika va dyi rambe ka yin'we ti-event ta wena ti ri timbirhi a fika va dyi rambe ka yin'we ma yi kuma yona mhaka leyi sweswo a swi ta kha swi make sense why na ku pfuna hi le ku xekeni sweswo a swi ta kha swi make sense a fika va dyi rambe ka yin'we ma yi kuma nyana hi leswi a fika va endle swona sweswo hayi ku va nga ti-book at both events no na ku tshemba no na ku tshemba ku point ya mina laha ya twisiseka I hope so hi leswi a swi swi endlekile sweswo so mi nga mi voni body language ya dyona di nga tsakanga hi timhaka ta sweswo like they use him mara dyona a di vuyeriwi hi nchumu ma yi kumela mhaka leyi so sweswo a swi make sense na mina a ni ku sapoteni a hi mhaka kahle so a va lunghisi the twins next time a va make sure ku na dyo va ti rhamba hi ku birthday ta vo ta ha to endliwa so fairly enough obviously ka yin'we event liya Mr Boss a fike di rambiwini swi very very clear sweswi i mhaka leyi nga rivaleki yeah of course so hi ta hi kha hi nghena ka mhaka ya Xongi Rhangani ya mhaka ya Xongi Rhangani ya vava swinene mi nga mi swi vona previously hi endle video like hi kombisa ku she was divorced so sweswi n'wi affectini because i fika a tsala a post i fika a tsala a post ka siku ra namuntlha i timana namuntlha 24 March siku ra namuntlha 24 ta March hi fika hi vona fika tsala this post as you can see there laha nga fika tsala ku eka vaseketeri album ya mina leyi nga ku teni yi ta humesiwa hi ti 18 ta August 2023 a ya ha humi hi May na ku tshemba ku vaseketeri va mina message lowu va ta wu teka kahle Xongi Rhangani wa ha ta tshama la a ku na weapon leyi yi nga ta prosper against her leswi nga ta swi vurisa swona ku hava xitlhavi or xidlayi or something like that lexi nga ta n'wi hlula a ku na cancer swinene ku va mi ri karhi mi ni support-a hi ti-calls of course va n'wi foyinela and messages a ku wa cancer swinene hi leswi a nga fika a tsala swona sweswo so what's happening why a cancela swi clear tanihileswi already ni nga swi khota it's because of the divorce so yi le ku swa ku obviously yi le ku n'wi affecteni swinene like how can you go to studio hala tlhelo i ri ku affectekeni se swa ku onhela wena like emotionally loko i nghena studio hi kwatini ni ri ka risimu ra twala so swi swa onha loko kuma ku munhu loyi i nghena studio hi kwatini swa twala laha ndzeni mhaka leyi i strong swa twala laha loko i nghena studio hi kwatini mani kumeni so i avoida swona sweswo because a swi ta twala swi ni tsundzuxa hi risimu leri hi nga tshama ti ri endla Mr Boss ra papa xinyanyani a di ngheni dikwatini mi ta mi swi twini na loko mi ri yingisela ma swi twa ku na n'wi mi filiwa hi enga hi leswi swi endlisaka swona ma swi twa loko munhu loko a twiste hi kwatini you are filled with anger na n'wina loko mi kha mi yingisela laha hi leswi endlisaka swona sweswo mani kumena so I think hi leswi a avoidaka swona I guess so so mara ka yena mara ka tinghoma ta yena ta for hip hop I think they are filled with rage in most cases hip hop loko mo yingisela to tala ma swi twa ku na rage laha ndzeni la there is anger ma yi twa ku na anger namuntlha se swa ku hi ta hi jike hi stadium lexi yin'wana ya ti-party va nga diya mali hi xona stadium xa kona lexi so namuntlha swa ku hi ta hi jike hi xona swi ta swi ri kahle hi yona corruption ya le giyani vona na ni famba ku hongo ko nhoveni you can't even believe ku hi le lokixini vona hayi a redzi koko a na hakeriwi loko ku ri a ku na laha ni fandaka a ni ta expose swo tala ku mina ni vhavha kona switarateni leswi unfortunately ku hala ni fandaka so there is no need for me to go further hi le yi dichiwini ndhawu leyi exi maybe loko a no nghene hala ma swona xo dichiwa nothing is happening here xirhongo ya ha ri ka a yi le ka one a ya ha ri ka one hi le ka one okay alright yi sharp
So hi sweswo a lava ku avoida swona sweswo. Yeah, of course sweswi ni ta ni kha ni kandziyela mhaka leyi ni nga tshama ni yi vulavula ka channel. Swi kahle mi kuma ku hi va hi kha hi revisit-a swilo leswiwa ku na lava va nga nyuwani ka channel va kota ku swi twisisa ku famba yini ku sala yini. Mani kumanyana. Yes, mi nga mi kha mi swona ku ni posta ngopfu hi vo Ben Mayengani vo Mr Post la ka channel hi xitalo hi vo va postiwaka ngopfu laha. So for those who don't understand ni fike mi swi twisisa ku YouTube is a business. So mina hikuva ku ri khale ni ri ka YouTube na swi tiva ku vanhu va lava yini mani kumana. So like in most cases na swi tiva ku video ya performa njhani even way before yi uploadiwa. Na swi tiva ku ti-video leti sidaka hi le ta njhani ende le ta beef. So if vanhu va rhandza beef one nga posti swona hi yona business logic yaleyo. Mara ndhawu leswi vava na ku pfuna yi ri ku xekeni I'm sorry tiphasi leti nga xeka I'm sorry ti-mistake ta humelela mani kumana. As you can see mako kunjani. It's bad, it's bad, it's bad, it's bad, it's bad, it's bad, it's bad. It's bad, it's bad. So i business mani kumana hi sweswo. So ka business i fike ri supply swilo leswi vanhu va swi xavaka. Hi leswi ndlisaka swona Shoprite va studyini over time ku vanhu va lava leswi na leswi na leswi. That's why ka vo Shoprite you'll always find the bread there because va swi tiva ku vanhu va lava xinkwa each and every time. Hi leswi ndlisaka swona sweswo ma yi kumanyana. So na mina as Master Tsongani ni swi vonile ku vanhu va ti rhandzela beef. Okay se ni fike ni postela ngopfu yona and then tlhela ni endla na study xa mina ni nga xi endla ti-result ti kona ka community. Ni fike ni endla ni vutisa ku vanhu va rhandza ngopfu mani ka Ben Mayengani na Mr Post ni endleni la. Se leswiwani swi pfuna mina ni kota ku twisisa ku alright hi yihi content leyi va yi rhandzaka ngopfu at that particular moment mani kumayana. Ni kota ku postela ngopfu yona hi leswi ni va kha ni endla swona sweswo. Na langutisa laha ti-results ni kota ku determine ku vanhu va lava ngopfu content ya mani ni kota ku postela yona. Hi sweswo it's simple business. Hi sweswo it's not like ni zonda leti nga ti-artist mara ha langutisa guys. Business after all as I've said. Like on average, imagine on average per month, you spend like between 500 and 700 rand on that. So obviously, boy, I can make a show in poster one lava when I'm lava. Because if I don't do that, obviously, it start affecting me. Like there won't be any profits. My kumena makali. It's so share. Start affecting me. Komba kuna nyoka yikulu la wala makufemba komba kuna a huge snake here ngikutsembe so it's business after all. It doesn't figure me twisisa sweswo. Ufambe lumiwa la mayikumanya. It's business after all. Business after all. Hayi da hi continue loko si humini la. A ni hi le ka Master Tsongani se pfa ku explore tindhawu. Na ni kume tindhawu leti mi kuma ku mo ti hindza Master Tsonga analyst ya go. You get it. So mi nga suggesta ku tindhawu leti mi ti lavaka ni ya la Giyani la. Hamona ni hala stadium. I can go there no problem. Swi ta hi n'wini. And swi ya na hi ti-views. Loko video leyi yo tirha kahle swi loko ni ta va ni ri convinced ku hi mpela vanhu ma swi lava ku va ni kha ni fambafamba ka these different places. Hikuva loko a ni swi ya na hi demand obviously. Ti tele tindhawu ni nga mi komba tindhawu to ta ni le palamende ni nga ya. Ni fika ni claim ku ni landza swin'wana kasi ni ya ni teka vlog. Ma yi kumanyana mhaka leyi. So n'wina hi n'wina mi nga ta ni determinela if mi lava ni kha ni mi komba tindhawu to hambanahambana la. Yeah, I think we're done. Let's go out here. I'm not sure if there is a security or what here. Or someone looking after it. Va nga ta ku a trespass. So swilo swi cukumetiwa kwala hi leti na movha ya vanyahupe yi kwala leyi movha ya vanyahupe la. Leyi va tirhisa yona yi yiviwe ta cheriwa kwala. Yeah, I think hi ta continue loko hi humini a ha ri ka break nyana. Ni mi komba ku hey swilo swo famba hi ndlela yo. Things are not going well. It's bad. Or ni khata or hayi. Wona huma fast na mina se ni na ku ni teka nkarhi wo leha ngopfu na ha ri la.
I'm not taking too long. Yeah, I think we're done. Let's go. Yeah, it's business, guys. This thing is business, and as I've said, you spend around between 500 and 700 rand on that, man. And this include the energy. I use my energy. Not look for me, it's energy. I'm able time I use energy to talk. And reality, because land freaking make a voice it's high pitched, my Thomas. Normally, it's not this high pitched voice. I mean, mara, I might not YouTube being going in. But no one got some things like I think YouTube being going in Senvarsa show. Like my voice is always high, hit the mother show. Unless if maybe obviously you get it. So it's business after all. Let's figure mysteries. That's why I'm going to focus again. That beefing go. Yeah. So now we know. Scotland from coming support that guys. We support them. It's simple ngopfu manze la mali ya munhu. Medicine swi lava ka n'wina ku mi va mi kha mi vona ti-advertisement hi swo sweswo. That's the only way mi nga ta support yona. And lava mali ya munhu. You watch the advertisements. Hi yona ndlela yi ri yin'we leyi mina ni lava ku mi ni support hi yona yaleyo. So which means clearly ni vula ku a ni nge ka advertisement like individual advertisement sweswo. So loko munhu wo fika ma approach ku hi ye master tsonga analyst n'wi nyiketeni mali first i ta mi advertisela. I mean mi fike mi cheka ti-email kahle correctly, check the emails. Nakona ka master tsonga analyst i khale yi ri kona email ka about ya channel. So hambi ni pfulela case nge wini case ya nchumu because there is no proof ku hi me. Email ya mina it's mastertsongaanalyst@gmail.com. A yi na nambara yin'wana and yi tsalisiwe sweswo vito ra channel na email swa fana hi swo sweswo. An offer it an offer like the advertisement at the moment and kumaya hi swo sweswo an offering. So loko munhu o fuka a ta a ku hi mina munhu walowo i loko offering ka ti adverts i ta ri ku hembeni hi kumaya hi swo sweswo i ta ri ku hembeni. Leswi mi fike mi swi twisisa sweswo i ta ri ku mi hembeleni. It's not me. All right. I think in overall we're now done. We're now done. Now, when the show time, when you can hleketa la, no wanna. Oh, is there anything missing? Because so fun to know we hate in the show. I forget. Shuvla. You get it. So hey, Jika. I think we're done, guys. I think we're done. Topic is done. It's covering. Everything is covered. Oh, okay. Kuna magari yo muna. I forgot to go buzzed. After this vlog, I'm going to blog up on another name. Guys, someone can't show if moon. I don't know when it buzzed. And I want the video that mean. What found up on what take. For the Zeno moon or comment